Boss, how far? Hey, oh God. Yeah, your son. Oh, this boy fine. Chideke. Now money do you say she actually before. Yeah. One day go get the money guy. Junior, how are you? How are you? Ndị ji ọtọ nya mbụ nwaanyị ego. Etu a na-egbula m ụlọ ka. Gbakara. Ojo. Da mma washi ne ya joke. Ozo. Ashwunda. Ojo.